Akarima Kagoma maumerete kuongerera miario kirirwa ria rwa gicunci kia maenge matongoria Meru maria makuga kenda Meru ebua no mwanka gavana Kawira Mwangaza omagaruke gitini. Akarima mariuga thirikari ya gavana Kawira ni manogetie banene nontu ona guti murandi nwa uri kumomba gwitia na urungu rwa wathani wawe. Mariuga ngerekano thoko ya Kagoma ni ariganire na gutewa bururu. Kevin Kimathi ni wewe na inu. Atongoria bao ba biashara ba thoko ya Kagoma abo centro ibauturite kinyabo bakiwatambaru rwarigerirwa mbungeni ya kaunti ya Meru kumakirea mziezi ba mbunge oyu rwariro kuingata gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza bakiwa kinyabo buruka baerete kire untuku narua intuku yetu ekuga tutekwenda gavana Kawira Mwangaza no ntumbere ma atekung'anania Meru na atekugwatanira na atongoria babangi nande tuliuga nete buru ndikeja kwithura mamo buru na ije Kagoma imbi ngubona jaga inya tije Kagoma ina nontu akuruka iraja ujo akarajeje andege tukaigwa ngeta nge ago etana ntikumenya abo centro ge kariate yungu gotire ikeja kwithura batwe twamuthura tukiuga imama mamo baije kuga no tukaya kuthoi na inya ane 10 no mba ko gatwire turena tumwanga tukanganira bonde lakini ntiye gagana no tugwetu tibyo tona iro tukugotire nane inaga mtu akwenda tano atuga mutani roka mutana nuriko kenda kwithwa kenda na nane ongeje uroga tuthiro aba tukwenda oninya ningo inkunga mukono mama ana no ntote otedio tukona kiriwe itugutumana kiriwe no te report tukona kuma kiwe kinyago akara gukurukira aja akurukairira aja jakari ndege ne ogei atenda kumenyetha ku antu bakarau akurukenie buru maoni yakwa ki gavana wetu Kawira mama ntikona kwina maana ethira kauto korea ng'ombe akwita kuthia ng'ombe obwisi ute muntu ta muringire kura aliyeja na ng'ombe ayeta muntu mwendene wandieje utiwarathithia kuinkurumba mujendera ju mae mzina mae mpina ba bonde balaba ju kwatirite kuinga mama binya batutu mukwete mbaru itu bakwata mbaru mama itu support mama ane na itumikio kwa tambaru rwaria ya biashara na aturi ba thoko ya Kagoma kagetu ukaja ukompea ke sen ke wadinge yeto ni njuma timata ijaulire ringi ukaja utaka jonto na itwete mbulene Kagoma konda yake thwa genta kake na thoko ere agu jonto nandi irio na arua yeni geto batwe aratu tuteomba kuona kinya antu babikibiki agwisi tha aega tuteona shendi twitu atigiriro nyuma tukaraia kwaria tuteona gututhikira itutumene kwa obisi ne ngabana maitaja mainge muno maitaja tetarika na tukiandika barua na barua cietu angacieta igatewa dustbin-ine tutera mantu jau tukerwa antu report wete umukinyira kiripotera Weru TV mbeta wa Kevin Kimathi.